क्यों रे नुआ बस पाखा आनी भोजी भोजी करिया कि रे करिया चल ना आज करदा कहिरी आज तो हबन रे मो माइक ना कहला आज बिल काम करियो एठी अछि तम बाहर सुन आउ को दिन गोटे करबा हला म आउची न छाडू त किबो मत ए सी गुहाल पूरा खत्ते दिलडी जे गाई जागो ए होड फुस 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 ए हे गाई जा भी काइला हेलन रे आ यार देखिले हनी सियाड माइक ना हाडा कहिची बिलु जिया पे आ काडी पळा बेगी बेगी जल्दी जाऊ पड़ियो रे चल जिबा सियाड फुड़ा जागा किसी रखी ना रे से माइक ना कहूला सत आज रांपी पकेबा माइक ना जहाँ कहूला सब सत पूरा पूरा नहीं गला आज हाणी पकेबी एरो होई रे एटा तो शंकर भाईर बिलटा ये क्यों हाणी दउजी आज शंकर भाई कही देबी आ पड़ी चिपाने तांका दी भाई भीतर आज हबो आ शंकर भाई तम भाई तम हुडाटा पूरा हाणी मिसई देलानी हमर जे तळ बिल्डर हां का चाइल देखिया सत्तर को हुडाटा हाण देलानी मेढा कोडा वाला रे ए तू गोटे मेढा थोर सी कोन पोडी हो ते हाणी दो चल दिया ओरे तांग दी भाई को मारो ओले चाललानी तांगरा और से माइक ना दुगु तो मारो हो दी भाई चा 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 बेटा सबसे बज्जत बाजरा बे भाऊ जो बज्जत बाजरा कहबुन बे हला तो भाऊ ना आज मु केस करबी छाड़ दे मत अरे गांव रखियो नले सरपंच को डाकियो आज सरपंच ना अरे ना गांव कथा गांव रखिले भलो सबारे रे रखियो मत को टाइम दियो हां आज संध्या रखिया हां हला आज सबार देखबी भाऊ जो तो कहछ ना छाड़ी मु छाड़ीबिनी भाऊ जो रो हां मो माइक ना ता भाऊ जो मां समान ताकू कहूची बज्जत माइक ना छाड़ी सरपंच तुम कॉल लगा हां करो अरे अटे ना लगा से कौन कौन नो नो बेटा सरपंच बाबू नमस्कार हां नमस्कार नमस्कार मु कंकड़ा झिलर कहउथिली हां हम साई रे भाई भाई भीतर झगड़ा जाईची आ कोन को करिया किन ना किले रे केस वास करियो बोली कहउथिली मना करे केस बात नहीं गांव वाले समाधान करिया साइरो आओ माड़ गोल हेलेनी ए साइरो लोक जा तो सब सिंदे चलो चलो जल्दी जाओ पड़ो गाड़ी डाल तो स्टार्ट होने नुआ गाड़ी डाल कुआडे गले रे रासु राती हानी आज मीटिंग कहि कि मोना रे आज केस नल हो एडे बइछ कि रे हां काई मीटिंग ना कोड रखि रे मीटिंग ना हो सरपंच बाबू सुई पड़ती थी कोन निशा खाई हमें डाकियो ना केस दिया हां हां ये जुगो तो खड़ा गलानी साला की वीडियो बनो तुम बढ़िया दे खाया तो जुगो चेंज है सफल का मजा ये कौन कला सरपंच बाबू जुहार जुआर जुआर चिन्नी पाला ना नहीं मु कंकड़ा झिलर कहउथिली चिन्नी पाली संध्या छोरु आई राती 8टा लानी केतला आसियो को जाऊ एबा जाऊ नई पानी केनालू गलानी आई गेला ना मु न केस कर देबी जाऊ रही दे बाबू रही दे सरपंच बाबू आई तुम को एबा जाऊ संगे ना बग्गी आसो तुम सब तो पुड़िया खाई पैसा साथ देले ना बुलेट किन थानी आ पदयात्रा कदवा दियो चलो एटा कोन कबा काटी है नहीं तो ए तो 12 गति सब रखी देले ना मीटिंग ना इंडिया तो धरा पड़जी ओ चलो
सरपंच बाबू जुहार ହଁ ଜୁହାର ପିଲା ଜୁହାର ଜୁହାର ଏ ମତେ ପିଛୁ ତୁ ଭାଇଟା କିରି ତୁ मंगरांदा बेटी ଯା ଯା ଉଠୁ ସିଆଡେ ଗୁଛେ डाले ना ସେଇଠୁ ପିଟି ବି ଜାଣିଛୁ ଯା हम कथा बुझिला ମଧୁଆଟା ତ नमस्ते ए जुहार कलो ହଁ ଲା ମା ଉଠେ 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 सरपंच बाबू मो भाई हम दी जण स्वामी स्त्री पे बहुत अन्याय करते हम दया करो भाई दया करो आज्ञा हाँ। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦେଢଶୁର ଆଜ୍ଞା ମୋ ପଛରେ ବହୁତ ଧାଇଁଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ କଣ ନାଇଁ କିਉਂ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ ଆମେ ଛିଡା ଛିଡି କରୁଛୁ ମୋର କଣ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ନ ନ୍ୟାୟ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ଆଜ୍ଞା କରିବାରେ କରିବାରେ କାଣା ଏମିତି ହଉଛ ତମେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ତମେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ତ ମାଗିନା ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି ମୁଁ ପୁରା ବୁଝିବାରେ ପିଲେ ବୁଝିବା ରୁହ ରୁହ ହରେ ନାଳୁଆ ହରେ ତା ଭାଇ ଯୋଉ ଭାଇ କାହିଁ ରେ ନାଇନି ମିଟିଂ ଆଇଲା ଯିବା ତାଙ୍କ ସିଆଡେ ଅଛି ଦି ହଁ ହଁ ଫୋନ କରିବା ଆଉ ହଉ ଲୋ ମା ତୁ ବସେ ତୁ ଏଠି ବସେ ମତେ ତୁରନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ନ୍ୟାୟ କରିବା ଲୋ ମା କିਉਂ ମେ ଆଇଥିଲୁ ଏଠି ବରେ ପିଲା ଏଠି ଆରେ ଫୋନଟା କୁହ ହେଲା ରେ ଫୋନ କର ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ଫୋନ କର ତୁ ବସେ ତୁ ବଇଲୁ ଏଇଠି ବ ମୋବାଇଲ ଦେ ହଁ ତୁ ବ ତୁ ଏଠି ବଇଲୁ ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ସେ ଆଇବ ଆଜ୍ଞା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମତେ ହଁ ରେ ଆଉ କେଉଁ କରିବା ଚେରି ଫେରି ନାହିଁ ହେଲେ ପରା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହରେ ମିଟିଂ ଅଛି ତୁ ଆଉନା ନାଇଁ ରେ ହଁ ବେଗିଆ ଆଜି ଅଣ୍ଡରା ମାଇନା ଆଜି ଟି ସଭାରେ ପ୍ରବଳ ମତେ ଆଜି ବକିବେ ସେ ବଜେଟ ମାଗିନା ଯୋଉ ସବୁ କିବେ ହଉ ଏ ଗୋପା ରଣଚଣ୍ଡୀ ବଇଚିଲୁ ସରଞ୍ଜାମ ନମସ୍କାର ଏଡୁ କୁଆଡେ ତୁ ସଭା ଅଛି ବା ଆଜି ସଭା ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡା ଯୋଉ ସଭା ଡାକିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ତୁ ତ ବେଶୀ ଖରାପ କରୁଛୁ ରେ ଝିଅ ପିଲା ଥିଲେ କାଇଁ ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପିଲାଟା ଯୋଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମୋ ଦେଢଶୁର ମୋ ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ପଡିଥିଲା ହଁ ଲୋ ହଁ ହଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ହଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଜର ଆଜ୍ଞା ଜର ତୁ ବା ସେ ତୋର ବା ହଁ କୋର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଇର ଭାଇ ହଁ ଆଇର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବା ହଁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆଙ୍କ ଦି ଜଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ପୁରା ମିଛ କଥା କହୁଛି ମତେ ପୁରା ଫସେଇ ଦେବାକୁ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଝିଅଟା ହେଇକି ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ରେ ଆରେ ସରପଞ୍ଚ 400 ଧାରା 400 ଧାରା ବ ସୁସରେ ବ ଏଠି ବ ହଲୋ ମା ଯାହା ତ କଲା ପିଲାଟା ଆଉ ଏ ସମାଧାନ ଟା ଏତିକି ରଖିଦେଲ ମା ପିଲା ଲୋକଟା ନ ମା ତୁ ଏତିକି ରହିଯା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆମକୁ ଯଦି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନଦେବେ ଆର୍ଥରକୁ ଯୋଉ କଦଳୀ ଚିହ୍ନର ଭୋଟ ଟା ଆରେ ବାପ ତୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଏ କଙ୍କଡା ଝୋଳର ପଞ୍ଚାୟତ ଟା ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ତୁ ସେଇଟାରେ ଏକମତ ହେ ଏମିତି ମାନିଛି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରି କରେ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ତରଳି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଇପାରିବନି ଏମିତି ହଉରେ ବାବୁ ହଉରେ ପାଟି ନାହିଁ ରେ ଆରେ ଏଇଟା ସଭାରେ ତୁ ଧୀରେ ରହ ପାଟି କରୁଛୁ କଣ ଆପଣ ଏ 400 ଧାରା ନବ ଦି ଗୋଟେ ହଇଲ ମା ଭାଇ ନାଳ ସରପଞ୍ଚ ଭାଉଜ ଲାଇନ ହଇଲ ମା ତୋର କୋଉ ଜାଗା ଛୁଇଁଲା ଲୋ ଆଜ୍ଞା ମତେ ନାଜ ନାଗୁଛି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଭାଷା ଖରାପ ହଉଛି ତମ ପାଟିକି ଲଗାମ ଦିଅ ଶୁଣ ପିଲେ ଶଙ୍କର ଶୁଣେ ଭଲରେ ଧାରା ଲଗେଇଲେ କୁଆଡେ ଲାଗିଯିବ ବୁଝିଲୁ ଏ କଥା ଏତିକିରା ରଖ ଘର କଥା ବାହାରେ କାଳେ ପକେଇବ ବୁଝିଲ ଉଠା ପିଲା ଉଠା ମନ ଦୁଃଖ କଣ କରୁଛ ରେ ଭାଇ ଗଳା ମିଶ ହଁ ବୁଝିଲ ଚାଲ ରେ ପଇସା ଆଣିଛି କି ମୁଁ କିଛି ହେଲାନି ରେ ଶଳା ଚାଲ ତୁ ମାଇକିନା ଟା କୁଆଗଲା ମାଇକିନା ସକାଳୁ ହଦିନ ଝାଡା ଗଲା ତା କଥା ଛାଡ ଆମେ ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି ତ ଆଳୁଆ ସରପଞ୍ଚ ତମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଛିଡା ଛିଡି କରୁଛି ନଈ ପାଣି